bill before us records the Crown's acknowledgement and apology for its actions and omissions which breached the Treaty of Waitangi. These included warfare, the alienation of land through substantial Crown purchasing and public works takings, which have left, in totality, Ngāti Hāua virtually landless. E waiata nā ngāwiri o Ngāti Hāua mo te orongo wakamutunga o tō rātou kerēme Tiriti a Te Pua o Te Riri Kore ki Paremata. He haraita mea he tikanga Māori tēnei tikanga, nā te kraunei whakawāraki hia, tēnei tikanga whakatau kerēme ki raro te mano te tiriti o Waitangi. E raita mea he māma. Neke atu i te ruarau o ngāwiri o Ngāti Hāua o Wanganui awa o uta, ka tai ki te ware Pāremata, mo Aaron Rice Edwards te pautiriti mo tō rātou kerēme, i ea te wakatau i runga i te taumaha. Hea waua. Ko te me nui i roto i tō mātenei hiku i tēnei ara, ko te ara whanaunga, kia noho tahi ai ki nā whanaunga iwi, ki roto tō tātanei rohe. Hea waua i roto tēnā, i tēnei tikanga. E ahahua motuhake o tēnei iwi o Ngāti Hāua. Pārangaranga ana, ki tūware tō, ki mania poto ana. Huri atu, ki taranaki. Engari, ko te kāuru Ngāti Hāua. Ko te iwi o Wanganui, ko te awa. Kua roa a Ngāti Hāua e noho ana ki ngā tahatika o te awa tupua. Hei tā te pautupua o te awa Wanganui a Tūrama Hāwira, kua roa hoki te noho o te aupe itanga o te karauna ki runga ki ngāwiri. Ka hoki ngā māara ki rātau, nā rātau te whawhai pai, te whawhai roroa. Ara, ko rātau i tai atu ki ngā pare kura, ki ngā pakanga. I runga anō, i te kōhatu wakamauma aratanga ki Pākaitore, i tā paina te ingoa ki ōku tupuna, ko rātau ngā phonetics me ngā barbarians. Very trying and frustrating at some time, at some stages, but we know we have to push through it. And I mean, we got to a point where we weren't going to be pushed any longer and we were put on hold, but we got there. Mō lauas tū te mahurangi, te amana tuarua o te tarati o Ngāti Hāua, i wakapauka a tana iwi ki te pēhi hoki i te karauna ki te puaki mai i te Riri Kore ki wainga i a rātau. And I just want to say I'm very proud of our people who have supported this kaupapa and also the trustees. You know, we've lost a few on the way, but we've come to the end and very relieved that we've made it to the end of this process. Koni atu i te kaumā iwa miriona tāra ka utua e te karauna ki Ngāti Hāua, anō nei ka murua, ka wakatika hoki i ngā henga, ka pākirunga ki ngā tūpuna tokorua, a mā tēnei ruta te ware aitu rāua ko te rangi ātea. Ko te pātai i nai nei, he hapea te anga wakamua mo Ngāti Hāua. Ngā piki, ngā eke, te tau utu, te tau toe toe. Engari, ko te mea nui a pōpō, ka taia te ki kue, kue, kue. Ko te ara mai ngā reanga, mai te ranga tairunga o ngā koro eke o ngā kuia, eke i o ki ngā mokopuna, kuia. Ko rātau ngā rangatira o te a pōpō, rātau tāringa hei ki te mā o rātau karu e rongo. Ka waiatara anō ko Ngāti Hāua i te eanga o tō rātou whakataunga tiriti, kua roa e wanga ana e o Nauri. Te kakenga Kawiti Bashara, Tāoru News.